all leaders from the teams to come up onto the stage. All the leaders to come up onto the stage. And also all of the kaiwhiriwhiri. Can you please come up onto the stage as well? Nau mai, hara mai. Just so that you all know, e te whānau, 10 minutes time, we're going to be starting our prize giving this evening. Ka pai, 10 minutes time. Can we have some more music? Thank you, DJ. Ngā mihi.
Nā reira, tēnā koutou. Tēnā koutou tātou ko pai nei tēnei rangi nei. Ko i tēnei whara, ko tūnei ki mua i a koutou, ko Kimi Ora Webster tōku ingoa. Mihi kau atu ana ki a koutou. I've been given the auspicious occasion to be your MC this afternoon. And first of all, how about a big round of applause for the future of Te Ao Haka of Te Arawa. I also want to acknowledge everybody who signed in online at the moment, sitting in their houses. You're missing out on the vibe, not being here this evening. But kei te pai, you're still going to hear the results anyway. We've got a few formalities that we need to work through before we get into the prize giving. But kei te pai e homa, here's the prize list right here. And to get through that, to start us off with the formalities, I'm going to ask for the acting chair of the Te Arawa Primary School Regional Committee, please put your hands together for Francis Wharerahi. Tēnā rā koutou katoa. Geez, I'm nervous looking at you all, but if our tamariki can stand for 20 to 25 minutes, I can do it for one. Ki te taho tōku pāpa no Ngāti Whakau e tūhaurangi Ngāti Piki ao me tūwhare toa ahau. Ki te taho tōku māma no Ngāti Kahungunu ki te Wairua. Kei te mōhio koutou ko Waio ko Francis Wharerahi ahau. It is truly an honour to acknowledge everyone who has contributed to the success of today's Te Arawa Primary School's regional Kapa Haka Whakataetae. This event has been a celebration of our incredible tamariki who have performed with outstanding ihi, wehi, mana and wana, proudly representing their kura, whānau, hāpori and iwi, all within the essence of Te Ao Māori and Te Ao Kapa Haka. I'd have to say that the exceptional standard that we've witnessed on this stage, both last night and today, shows that the future of Te Arawa Kapa Haka is surely bright. Over the past few terms, I've had the honour of serving as acting chair for the Te Arawa Primary School's Regional Kapa Haka Committee. It's been a deeply rewarding journey, full of inspiration and pride in the achievements of our tamariki and their kura. I also want to acknowledge our chair, Rāwiri Wihapi. Your guidance has been invaluable. Thank you for your support, and I do look forward to your return in 2026. It is only right that I also acknowledge and thank everyone who has had an input into making this event possible. Te komiti whakahaere for your leadership. The tamariki, tutors, kaiako, principals and whānau from all 18 kura for your unwavering support. A special mention goes to our tū wharetoa kura and their whānau who have travelled from afar to be part of our Kapa Haka event. Nui te mihi ki a koutou. The judges, conveners and collators for providing the expertise required to identify our 5 national qualifiers for Te Mana Kuratahi in Tauranga Moana in 2025. Our amazing volunteers, including our tauira from our kura tuarua. You're the backbone of this event, working tirelessly, both front of house and behind the scenes. Sharif and the team at Rotorua Energy Event Centre, Shane and Summer, and your VidCom team. Janine, Moana, Mike, Alex, and local Gecko Productions. Te Arawa FM, Moko Tini Templeton, thank you for your technical and professional support and for promoting our event. Te Mana Kuratahi executive members, Jack Te Moana and your team, for joining us in celebrating and recognising the exceptional talent we have here in Te Arawa. Our generous sponsors, Te Arawa Kapa Haka Charitable Trust, Whangamoa Trust, Rotorua Principals Association and Rotorua 15 Trust. This event wouldn't be possible without your support. To our audience here and online, thank you also for supporting our wonderful kaupapa. My final acknowledgement goes to our 8 amazing MCs, including Head MC/Stage Manager, Kimi Ora Webster. Thank you for keeping us entertained and informed over the last few days. If I've missed anyone, please know that your contribution is truly appreciated.
Before I bring my kōrero to an end, I'd like to ask for everyone to give a round of applause to everyone that I've mentioned here today. Ngā mihi mana hau ki a koutou katoa. Kia ora. Tēnā koe, Francis. And now I want to call on the Chair of Mana Kuratahi Executive Committee, Homai Te Pakipaki, Jack Te Moana. Tēnā tātou katoa. Te Arawa waka, te Arawa tānata, a tēnei te mi atu, kia koutou i tēnei rā. Hara mai au, mai taurana moana, i te ata nei. Ko e tō mātou kaupapa ina nahi, te whakataetae o te waka pererua. Ka mōhio au, Iwa tīmata he koutou te Arawa whakataetae ina nahi. Ka mutu i tēnei rā, nō reira noku te honore, ki te mihi ki a koutou i tēnei wā. Ki ana te kōrero, ko tae mai, taku muti matua o te mana kuratahi, hei whakakanohi, mo te mana kuratahi, nō reira nō mātou i te honore, ko tae mai nei ki te tūtaki nā rōpu Kapa Haka o nā kura tuatahi o roto o te Arawa waka. Nō reira, nā kaimahi, te committee, matua o te Arawa, kia koe Francis, me o ho mahi, nā mi atu rā kia koutou, te tāhua nei tēnei wāhi. Nō reira, ko tō mātou hie o te mana kuratahi, kei te hara mai a te mana kuratahi, a tōna wā ki te Arawa. Pai tērā. Nō reira, ko te whakataetae a te mana kuratahi, kei te tatari, nā iwi o taurana moana, mātātua whānui hoki, mō te mana kuratahi hei te tau e heke mai nei. Nō reira te Arawa, nau mai, hara mai ki taurana moana. I raro i te mana o tāki timu waka me mātātua waka hoki. O tira, ko mutu aki kōrero, ka haere tōni te wā, ka huri aku mihi, kai nā kai whiriwhiri, me koutou hoki, te whānau whānui o te Arawa, tēnā koutou, kia rā mai tātou katoa. Tēnā koe, Jack. I nāi nei, ka karana atu ki te tiati, ki te head judge, kia hara mai ki te kōrero, i nā kōrero, kia tātou i tēnei ahi nei. Nā reira, ka karanga atu ki taku tuakana, kia koe rā, wāta crew. Kia ora, kia ora. Tēnā koe ki mi ora. Tūheitia, kei taku kingi. I tangihia tonutia rā koe e toiwi e toa ko te Arawa i tēnei rangi. Nō reira moia te pō, ko te wāhi ki a koe, ko te wāhi ngaro. Engari ka ora tonu mai koe i roto i ngā kupu, i roto i ngā waha. Ao mo kupuna ko tui nei, oroto mai o toa ko te Arawa tēnei ka tangi ake ki a koe. Ko tā rā whare tia tō whare, ko te whare o pōtatau i ngā rau kawakawa. Arā taihua ko te wāka maroke, ka takaiho mai, ka puta mai ai tō tamāhine, tō tātou ariki nui a ngā waihono i te pō, ki te ao marama. Kia kaitahi ai, ki tōna iwi nei a te Arawa a tōna wā. Engari kia ai te wāhi ki aia ko te tangi. Ko ngā manaki nui, ki runga i te whare ariki nui tonu
ki runga i te hurewa tapu e te kingi o tira e te whareariki, tēnā koutou. E tā rōpata kei te ika whiro, kei te pare haruru o tūmatawenga Ngāti Whakau e tēnei ka tangi ake. Ka ora tonu hoki rā koe i te rānei e koro i roto i ngā kupu a ngā waiata, ao tamariki i te rānei. E kore koutou e memeha. Noa, engari ka noho mai ki te whatu manawa, ko whai wāhi koutou i roto i o rātou nā ngā kau. Nō reira e koro mā i te pō e moe, e moe, e moe. Kia huri mai au ki te whai au ki te ao marama, kei ngā rangatahi, kei ngā tamariki tēnā koutou. E harau i te head judge, pai kia ke te head lice spare, tēnei, e mihi atu ana. E tamariki mā, kei aku rangatira. Pērā ia tānei ka kei ngā rangi, e tiki atu ai i ngā ki te o te wānanga ko koutou tēnei e kake ake i ngā rangi, kia ki tonu atu rā koutou ki te kounga o ngā mahi. It is like Tāne who ascended to heaven and divided the realms today. You fellows have done exactly the same thing. And it's not a walk in the park for both you and the tutors. I know the tutors are probably pulling their hair out, then the parents, and then the tamariki. But today, you brought us closer to our tupuna than we have ever been in the last few months. Ka tahi anō te tehi wiki nui, ko te haereki pōneke, te whakatumatuma i te kāwanatanga. Engari, ko te whakamutu ngaiho o te wiki nei, ko hoki pēnei mea te Arawa, ki te whakanui i te pūtake o tā tātou i whai ai i roto i ngā wiki ko taha ake nei, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou i roto i o koutou nā māia. Don't let anyone tell you that your culture has no place in this world. It has a huge presence in this world. When I mean anyone, I mean not even your parents. Kapa hei? Kia utonu rā koutou, ki tō koutou ao Māori. Ki tō koutou ao koutou nā tupuna, ko koutou kei te arahi i au moko puna hei tōna wā i roto i tēnei mahi. Nō reira tēnā koutou. The judges that sit here before you have travelled the world, and they've learned many things about where our culture sits among the rest of many indigenous peoples around the globe. And this, our culture, has a huge presence. And it is more appreciated, you wouldn't believe, around the world than sometimes it is here at our own home. And I want to say the misconception that auraki kura cannot reach the kounga or the calibre of some of our kura kaupapa, I would disregard that kōrero. Today, Linmore, e mihi atu ana kia koutou. I think it is important that we have tauiwi of all iwi, growing up next to iwi Māori, so that when you take the positions of power, you know how to treat each other and respect each other properly. Pai ki ake, i tēnei kaonatanga nei, he weno. And ki te mea mai tētahi mātou toto Māori koe, e mohe ona, he maumau te toto Māori o etehi, i roti te kaonatanga. Nō reira kia kaha tauiwi mā, ki te hāpai, o tira koutou ngai Māori, kia nui te manakitia koutou. Nō reira kāre, e tōroa hea ngā kōrero, kei ngā kai whakawā, tēnā koutou kai aku hoa, pūmau, i roto i tēnei ao haka. And just to finish off, I want to ask the judges to come up and just demonstrate something anyway to the crowd, to prove that you know, ko te arawa tēnei, kei ngā koeke, kei ngā mātā waka, tauranga moana, kei a koutou te mana, hei te tau heke mai nei, tēnei a te arawa e mihi atu ana. Huri noi tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. And how about a big round of applause for your kaiwhiriwhiri e huama.
E nō reira e hoa mā, e mihi atu ana kia tātou tēnā koutou katoa. Salutations to you, Wata Kripp. Kamatu, ka nui te mihi kia koutou tamariki mā. Mei kore koutou, ka kore hoki tēnei whakataetae, nā reira tēnei ka mihi atu kia koutou. Ladies and gentlemen, boys and girls, are we ready for our prize giving this afternoon? Ka pai. And of course, we need to acknowledge all of our teams, participating teams. But before we do move into our prize giving, please understand the rules of engagement. Ladies and gentlemen, today we are going to acknowledge the second and third place getters just by saying their name, and we will only ask for the first place getters to come to the front. Number one. Number two, all certificates will be mailed out and delivered to the kura. Ka pai, so today we won't be presenting any certificates because we wanted to make sure we had done everything properly, done the spelling checks, done everything, and we wanted to make sure also that we got through the prize giving nice, quick and swiftly so that our whānau can travel home safely. Nā reira e hoa mā, ko timata ki tātou. Ko timata tātou ki te whakanui ake i nā tīma katoa te kaumā I tū ki tēnei whakataetae. And I want everyone to please put their hands together for te kura o whakarewarewa, te umu o puiti, te whare kura o Ngāti Rongomai, puni puni. Hurunga te rangi nohi nohi mata whaura, nā pura pura tuawhiti o te koutu. Rotorua Intermediate, Whangamarino School, Mokoia Intermediate, te kaupapa Māori o Hurunga te rangi, te whare kura o Ngāti Rongomai, te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki tūwharetoa, Rotorua Primary School, Kaitau Intermediate School, te puna whitiki made up of te kura o Hirewini, rangi haka haka, te kura kaupapa Māori o Ruamata, Lunmore School, and also te kura o Hirangi. Big round of applause for our 18 teams. Ka nui te mihi kia koutou. And now, ladies and gentlemen, we move into our non-aggregate items. Non-aggregate items. And for this first item, which is the waiata tira, I'm going to ask Leila to please come to the middle front and to demonstrate what the waiata tira... Just in the middle there, ka pai. And so, just a reminder, we're going to acknowledge third and second just by saying their names, but we're only going to ask for the first place getter to come up onto the front. Ka pai? Ka pai tamariki mā? Ka pai. Okay, so our waiata tira, third equal. Rotorua Intermediate School and also Whangamarino. Second in te waiata tira, nā pura pura tuawhiti o te koutu. First place getter in waiata tira, mo te taonga o nā uri a Hinerau Katauri. Ho mai te piki paki paki mō te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ka pai. Ka pai, ka nui te mihi kia koutou. I nai nei, ka karanga atu kia mātene, kia hara mai ki mua. Mo te taonga, kai tātaki tāne. O kai tātaki tai tama. Third place. Nothing. Second equal. For kai tātaki tai tama, te kura kaupapa Māori o Ruamata, Rotorua Intermediate. Ko te taonga, kai tātaki tāne, first place getter, me haruru te whare, I te paki paki kia
te whare kura o Ngāti Rongo mai. Ka nui te mihi ki a koe. I nāi nei, ka karanga atu ki te kaitātaki o Ngāti Whakaue, te nāwari, ki a tau mai ki Wainganui, please. Rā mo te kaitātaki kōtiro. We have no third place getter, however we have second equal. O mai te pakipaki, kia te kura kaupapa Māori o rua mata, nā purapura tuawhiti o te koutu. First place, kaitātaki kōtiro. Te kaitā mo te taonga nei, kia haruru te whare kia te whare kura o Ngāti Rongo mai. Oh, and her mum and dad. McDonald's for tea tonight, darling. Ka karanga atu kia Tom. Tom, tai mai ki Wainganui, please. Mo te taonga mo nā kākahu. We have no third place getter, we have no second place getter. But it's all right. We have 3 first equals. Tēnā kia haruru te whare I te pakipaki kia nā purapura tuawhiti o te koutu. Te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki tū whare toa. Te whare kura o Ngāti Rongo mai. Pīgi māpu mo tēnei whakahua. Smile. Ka pai. Tēnā koutou. I nāi nei, ka karanga atu kia hinei tau te kolia to provide a whakamārama on the next trophy te rongomo. Tēnā koutou katoa. As tumuaki of Te Kura o Whatura Limor School, I'm very humbled for the mention. Kia ora. I stand here today with my good friend Gary Detheri, Te Tumuaki o Te Kura o Te Kura Takawaingo o Rotorua. It was his vision to donate this taonga. This taonga, Te Rongomo, Everlasting Peace, gifted by Rotorua Intermediate, acknowledges the highest scoring kura auraki outside the 5 national qualifiers who participated and immersed themselves in te ao haka. It recognises the effort and dedication of kura auraki who have embraced the spirit of Kapa Haka, showing respect and commitment to our culture and its traditions. It is their hope this taonga inspires continued learning, growth and connection to te ao Māori across all kura for years to come. I'd now like to ask Gary Detheri to present this trophy to the award winners, who will be announced by Kimiora Webster. Kia ora. And the first recipients for this trophy, Te Rongomo, highest scoring kura auraki, Whangamarino School.
And now, ladies and gentlemen, we're going to move into our aggregate items. Starting off with the whakaeke, and I would like to ask Michael Rurehe to please come to the middle of the stage. Third place. Nā pura tuawhiti o te koutu. Tuarua. Te kura kaupapa Māori o Ruamata. Tuatahi. O te whakaeke, kia haruru te whare kura o Ngāti Rongo mai. Smile, Michael. Ka pai. Nai nei, Philippa Mohi. O te waiata tiro, waiata tawhito. Oops. We have no third place getter, but we have a second equal. Te whare kura o Ngāti Rongo mai, and te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki tū whare toa. First place getter, waiata tawhito, mo te taonga te kawa, kia haruru te whare, te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ka pai, tēnā koe. Ināi nei, ka karanga atu ki te reo rōreka o te puki kōtuku, Wirihana, tau mai ki Wainganui. Waiata Aringa, third place. Nā pura tuawhiti o te koutu. Second place. Te kura kaupapa Māori o Ruamata. And first place, te waiata Aringa, te whare kura o Ngāti Rongo mai. Tēnā koutou. Ināi nei, ka karanga atu ki a Faith, ki a hara mai ki Wainganui. Mo te poi. Third place, Rotorua Intermediate School. We don't have a second place because we have a first equal. First equal in the poi. Te kura kaupapa Māori o Ruamata, and te whare kura o Ngāti Rongo mai. Tēnā koutou. Nā nei, ka karanga atu ki a mate haere, ki a hara mai ki Wainganui, mo te tuku I te taonga tūmatauinga mo te haka. Third place. Nā pura tuawhiti o te koutu. Second place. Te whare kura o Ngāti Rongo mai. And first place for the haka, tūmatauinga
Te kura kaupapa Māori o Ruamata. Beautiful smiles. Ka pai. Ina e nei ka karanga atu ki a Simone, ki a Haramai ki Wainganui. Te tuku I te taonga ki te whakawātea. And ko te ingoa o te taonga nei, he tohu whakamaumaharatanga ki a tāne rore. Nā reira, third place. Ko te whakawātea, Rotorua Intermediate. Second place, for the whakawātea, te whare kura o Ngāti Rongomai. First place, o te whakawātea, he tohu whakamaumaharatanga ki a tāne rore, kia haruru te whare te kura kaupapa Māori o Ruamata. Pai. Tēnā koutou. Kene pēr me rau atu te taonga ki murira ki te tepu e nei, katiki, ka pai. Ina nei ka karanga atu ki te tākuta ana hahini, tai mai ki Wainganui, ki te tuku I te taonga mo te reo Māori. Third place, mo te reo Māori, Rotorua Primary School. We have no second place getter, but we have first equal for te reo. Tēnā kia haruru te whare, I te kura kaupapa Māori o Ruamata, me te whare kura o Ngāti Rongomai. The same height. Ka nui te mihi ki a koutou. Kai nā whitiki o te ki. A tēnā. Ko tai tātou ki nā rōpū whakamutunga. Overall aggregate. And because we had 18 teams perform, we get 5 teams going to our next mana kuratahi. Okay, round of applause. Come on. And for this trophy, I want to call on our acting chair, Francis Wharerahi, to come to the front, and also the current chair of mana kuratahi, Jack Temoana. Fifth place. Hei whakakanohi ia tātou te Arawa waka. Te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki tūwharetoa. Fourth place. Representing Te Arawa and Tauranga next year at Mana Kuratahi, Rotorua Intermediate. Third place. Nā pura tua whiti o te koutu. Second place. And I think we'll have karakia now. Nah.
Second place. Hei whakakanohi ia tātou te Arawa waka, te kura kaupapa Māori a Ruamata. E hoa mā ko te whakaihu waka o nā mahi a tāne rore, a reihia, ki roto ia te Arawa waka mo te tau, 2024. Whakakanohi ana i a tātou ki te Arawa, ki taurana mo ana, te tau e heke mai ana. Ho mai rā te piki paki paki, hea te whare kura nā tirongo mai! Ka pai, ka tangu whakaahua. Yep. Look at the camera. History. Ho mai rā te piki paki paki, our 5 teams representing Te Arawa. 2025 and taurana moana. And now, hei whakakapi tā tātou kaupapa e hoa mā. Ka karanga atu ki te tohunga karakia, kia tuku atu I nā taku ki runga I a tātou I tēnei rangi nei. All of you at home, thank you very much for signing in. Koutou, ko haramai tawhiti ki te kaupapa nei, tēnei ka mihi atu ki a koutou o tira. Ki nā tamariki, homai te piki paki paki ki nā tamariki. Richard Wharerahi, nau mai haramai, hei whakakapi apke I tā tātou kaupapa. Tēnā koutou e te whānau, kia haumaru te hoki ngatu ki te kāinga, tēnā koutou. Tutors, kai ako, me hara mai ki te taha, ki te tiki I nā pauaka. Tutors, kai ako, hara mai koutou, ki te taha, ki te tiki I nā pauaka. Can I also have all of the winners? Nā tirongo mai. Hara mai koutou ki konei, nā tirongo mai.